Yes bakunzi bazamuka TV turongeye turabasuhuje nk'ibisanzwe kabisa muri iki gitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahirwe ku bantu benshi kabisa. Uyu munsi ndabyizeye amafaranga araboneka, akazi karaboneka, abatagafite nabo barakabona, ariko mwese turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'uburasirazuba bwaryo, tongeho n'intara ya gatandatu ni diaspora kabisa. Turabasuhuje dushimira abantu bakomeje kubana natwe ku muyoboro wacu kabisa tubabwira tuti mukomereza aho ngaho kandi munabwire bagenzi banyu. Ni ya gahunda yacu yo kubagezaho amakuru atandukanye avugwa ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru cyangwa se amakuru yasohotse mu bitangazamakuru ndetse n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi noneho turaje noneho turababwira amakuru atandukanye kandi amakuru aryoshye, amakuru abereye amatwi. Twagusaba cyangwa se twagushishikariza gukurikirana akantu ku kandi aya makuru kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma kabisa. Nawe utarakora subscribe twihangane cyangwa se dufashe ukore subscribe, umuryango wa Zamuka TV ukomeze kuzamuka ndetse unahereze n'inshuti zawe sibwira uti dore aho nzajya nkura amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye mwijwi kabisa, aje ari mwijwi mu gihe nagorwaga cyangwa se mwagorwaga no kuba mwayasoma ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuyasacinga, twe tuyabazanira hano inyumva nkumve kabisa. So nta kindi rero mu kanya turaje dukomeze n'aya makuru. Muri izi nkuru cyangwa se aya makuru reka tuyahere kubivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane X, ariko by'umwihariko ku mukobwa bita nano ni umudamu bita Miss Naomi kabisa. Ibivugwa hagati ya Miss Naomi ndetse na Kimenyi na Prince Kid nabyo byongeye bijya ahagaragara. Kera kabaye Miss Naomi yatangaje ibiri mu gitabo cye yasohoye. Bimwe mu biri mu gitabo cya Miss Naomi gifite page 63 aho avuga ko urugendo rwo kujya muri Togo rwaje rufite amasezerano akomeye ku nzozi zo kuba Miss Rwanda, ariko kubura ibisobanuro, impinduka zidasobanutse n'impungenge byatumye asaba ubwirinzi bw'ababyeyi mbere yo kwemera kujyayo kabisa. Ese Miss Naomi aravuga iki kuri iki gitabo cyangwa se kata yari irimo hagati ye na Prince Kid? Ese Prince Kid bivugwa ko yaragiye kumugurisha ku gisaza cyangwa se yaragiye kumucuruza? Reka twumve bimwe ibikubiye muri ingingo avuga ku byerekeranye nuko yaragiye kujyanwa Togo cyangwa se nuko yajyanwe Togo ariko abanje gushaka ubwirinzi bw'ababyeyi be. Miss Naomi yahishuye ko binyuze muri nyina yigeze kwanga kujyana na Prince Kid muri Togo ku itike yaguzwe n'umusaza. Uwo musaza ubwo ni umuntu wari uri muri Togo. Yabihishuriye mu gitabo yanditse yise More Than a Crown, avuga ko umubyeyi we yitambitse iyi gahunda kuko Prince Kid yananiwe gusobanura icyo bombi bari kumara icyumweru muri Togo bakora. Dieudonné uzwi nka Prince Kid yabajijwe niba icyo gikorwa kitagira imbuga kiranga cyangwa nta yandi makuru kizwiho ku buryo nta kinyamakuru cyakivuzeho, arya indimi atangira kuka inabi nyina wa Naomi. Mbere yo kumuhakanira, Naomi ngo yamenye ko uwaguze akanohereza itike ye na Prince Kid yari umusaza bataziranye. Byakubitiraho amakuru yavugaga ko hari abakobwa bafatiranwa bituma yigengesera. Ibi ngo byatumye iyi gahunda yo kujya muri Togo ipfa, bibyara umwuka mubi hagati ya Naomi na Prince Kid ku buryo yamwirengagije amezi 6
yikurikiranyeho kabisa ngayo nguko ibya Miss Naomi na Prince Kid nyuma yuko bamuhise muhetaragaza uko Prince Kid yaragiye kubafata ku ngufu cyangwa se kubakoresha imibonano mpuzabitsina. Miss Naomi nawe yaturitse aravuga ariko avugira mu gitabo cye yanditse. Reka dukomeze n'aya makuru tubasomera ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bitandukanye. Turebe kuri iyi nkuru yerekeranye na M23 kuba yasubiye inyuma cyangwa se iteganya gusubira inyuma ikava mu mujyi wa Uvira. Ese irasaba iki kabisa? Kimwe mu byihishe inyuma yisubira inyuma rya M23 cyangwa se gusaba gutangaza ko igiye gusubira inyuma, harimo bimwe mu bigize ibyo isaba kugira ngo isubire inyuma. Icyambere isaba uyu mutwe wa M23 wari umaze iminsi 3 ufashe Uvira, cyangwa se iminsi shika muri 4 ifashe Uvira. Ejo yatangaje ko uyu mujyi iwuvuyemo ku busabe cyangwa se ku busabe bwa USA cyangwa Amerika nk'umuhuza wa Kongo n'u Rwanda kabisa. Wakibaza uti ese kuki M23 yaba yemeye gusohoka mu mujyi wa Uvira nyuma yuko u Rwanda na Amerika na RDC bagiranye amasezerano y'amahoro muri USA? Icyambere M23 ishaka no gushyikiriza inzira y'amahoro, gushyigikira inzira y'amahoro ya Doha n'amasezerano yayikomotseho. Icyakabiri gufata icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kubaka icyizere. Icyagatatu gusaba ko Uvira yagirwa umujyi udafite ingabo cyangwa se demilitarization. Icyakane gusaba kurindwa kw'abasivili ibikorwa remezo. Icyagatanu gusaba gukurikirana agahenge hifashishijwe ingabo zitabogamye. Icyagatandatu kwiyemeza kutemerera imitwe yitwaje intwaro irwanya Uburundi gukorera mu bice igenzura kabisa. Ngayo nguko ibyo M23 isaba kugira ngo irekure umujyi wa Uvira, ariko byatangajwe neza ko umujyi wa Uvira iwurekuye kabisa. Ngayo nguko wakibaza uti ese koko niba M23 igiye kurekura Uvira ku masezerano ya Doha na Washington, ibyo byaba bivuze iki kubivugwa hagati, kubivugwa ko M23 yaba igiye kwamugwa n'ibindi bice yigaruriye? Ariko reka dutegereze turebe. Ariko ibyo ari byo byose nuko aho yari imaze gufata ubu ngubu abaturage bari bishimye nko mu mijyi ya Goma na Bukavu ndetse n'ahandi za Rucuru n'ahandi nka za Bunagana. Reka dutegereze turebe uko ibindi bizagenda, niba koko yazarekura n'ahandi yaba yarafashe nk'uko leta ya Kongo yiziye ivuga ko ishaka ko M23 irekura ibice yaba yarafashe kabisa. Nk'uko n'ubundi tugikomeje kuri iyi nkuru kuri ibyerekeranye na M23, isezerano rya FC M23 ku Burundi ku bijyanye n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Umutwe wa FC M23 wahaye isezerano u Burundi ko utazigera na rimwe wemera ko imitwe irwanya ubutegetsi bwabwo ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashisha uduce wabohoye nk'ibirindiro byo guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Uyu mutwe watanze iryo sezerano biciye mu itangazo ryasohoye n'umuvugizi wawo mu bya politike Lawrence Kanyuka. Byari nyuma yuko kuri uyu wa mbere tariki 15 Ugushyingo yafashije impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cyabo ku bushake. Uyu mutwe ku ruhande rwawo nawo wasabye ubutegetsi bwa Gitega gukora igikorwa nk'icyo nabwo bukemerera abanyekongo bahatirijwe guhunga ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa, by'umwihariko abo mu duce twa Ruvungi, Sange na Katogota gusubira iwabo. Usibye abaturage, AFC M23 yashyikirije Uburundi yanashimangiye ko yiteguye gushyikiriza guverinoma y'u Burundi abasirikare bafatiwe ku rugamba no gutanga agahenge ku ruhande rumwe mu rwego rwo gufasha abanyekongo bavuye mu byabo gutahuka mu mahoro no mu cyubahiro. Yunzemo ko itazemera ko hari imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi yifashisha uduce igenzura mu guhungabanya umutekano w'icyo gihugu.
Uburundi buvuga ko muri Kivu y'Amajyepfo hakorera imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwabwo irimo Uwaretabara na FNL ya General Aloys Nzabampema. FCM 23 yasezeranyije Gitega ko itazemerera iriya mitwe gukorera ku butaka bwayo, mu gihe uwo muturanyi wayo mushya yakunze kugaragaza ko nka Tabara basanzwe bafatanya urugamba. Dukomeje izi nkuru zirebana na M23 cyangwa se AFC M23, abasirikare b'u Burundi baraye bavuye muri RDC. Ingabo z'u Burundi zikomeje kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho abarwanyi ba FCM 23 bafashe ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira. Hari abasirikare benshi b'u Burundi bagenzuraga ibice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo basubiye mu gihugu cyabo mu byumweru bibiri bishize ubwo FCM 23 yabarushaga imbaraga. Amakuru avuga ko hari abandi basirikare b'u Burundi bahisemo guhungira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi no mu ishyamba ya Itombwe. Mu bice bikikije komine ya Minembwe ihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga niho hasigaye abasirikare b'u Burundi benshi. Aba nibo bamaze igihe kinini bafunze inzira abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro. Urubuga Sosimedia Burundi dukesha inkuru rwatangaje ko mu ijoro ryo kuwa 15 rishyira kuwa 16 Ukuboza 2025 abasirikare benshi b'u Burundi baturutse muri Baraka na Mboko bambutse ikiyaga cya Tanganyika bakirwa ku cyambu cy'igisirikare muri Rumonge. AFCM 23 iheruka kwinjira muri centre ya Mboko ubwo yari ikomeje gusunikira mu majyepfo ihuriro ry'ingabo za RDC. Leta ya Kongo rihungabanya umutekano w'abasivili, akazi gakomeye kari gasigaye kari gufata umujyi wa Baraka kabisa. Ngayo nguko ibyerekeranye na M23 twaba tubicumbikiye ahangaha, noneho tukareba n'ibindi bikurikira. Reka turebe mu mikino gatoya. Ikipe ya Rayon Sport harimo umunyamisiri waje mwigeragezwa kabisa. Rutayizamukina unyuze mu mpande ukomoka mu Misiri Ali Ismail yatangiye gukorana imyitozo n'abakinnyi ba Rayon Sport kugira ngo harebwe niba urwego rwe rwashimwa agahabwa amasezerano. Mu gihe umukino yitegura kurema isoko mu gihe amakipe yitegura kurema isoko ry'abakinnyi rizafungura tariki ya 3 Mutarama 2026, Rayon Sport ikomeje kurambagiza abakinnyi bo hirya no hino irebamo abazayifasha mu mikino yo kwishyura. Mu bakinnyi Rayon Sport yifuza harimo na rutahizamu, by'umwihariko uwo waba anyura mu mpande kuko ari hamwe mu hagaragaye ibibazo bikomeye mu mikino ibanza ya shampiyona y'u Rwanda. Ku bushakashatsi kuhashakira ibisubizo yakiriye rutahizamu unyura ku mpande ari Ismail ukomoka mu Misiri, akaba yari asanzwe akina muri Azerbaijan ndetse kuri uyu wa mbere tariki ya 16. Mu gihe Gikundo yashima ubushobozi bwe yamuha amasezerano yo kuyikinira muri mu mikino yo kwishyura ya Rwanda Premier League ndetse n'igikombe cy'amahoro. Rayon Sport kandi iteganya umutoza mukuru Bruno Ferri uzagera mu Rwanda ku wa 4 tariki ya 18 Ukuboza, iri kwitegura guhura na Gorilla FC mu mukino w'umunsi wa 16 wa Rwanda Premier League. Twibutse ko iyi Gorilla imaze iminsi ejo bundi mu minsi ishize yatunganyije na APR FC ubusa kubusa. Imyitozo kandi yakozwe yahuriyemo n'undi rutahizamu ukomoka muri Uganda Mohamed
Ahmed Senuga Kagawa we akaba ari mu biganiro bya nyuma na Rayon Sport kugira ngo ashyire umukono ku masezerano kabisa. Ayo nguko ibi ni bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport irimo kwiyubaka kugira ngo irebe ko yatera kabiri kabisa, kuko ibyayo bitameze neza. Reka turebe ibyerekeranye na Bruce Melody na Debeni. Ntimukangereranye n'utunyamaswa duto. Uwo ni Bruce Melody yaba yavuye intambara. Abakunzi b'umuziki nyarwanda bakomeje kwibaza niba Bruce Melody yaba yongeye kubura intambara y'amagambo kuri The Ben. Ni nyuma y'uko asohoye indirimbo akavugamo amagambo bikekwa ko yavugaga ko uyu muhanzi banagira guhurira mu gitaramo. Wumvise neza indirimbo Munyakazi ya Bruce Melody akayiha umwanya, hari aho agira ati ntimukangereranye n'utunyamaswa duto n'ukubita ijanja. Ni amagambo menshi batekereje ko ariyo yo gushoza intambara y'amagambo kuri The Ben, cyane ko aba bahanzi bamaze iminsi bakunze kugereranywa cyane. Uretse kuba abakunzi babo bakunze kubagereranya, The Ben akunze kwiyita Tiger igisamagwe. Ibyo bahuza no kuba Bruce Melody yaririmbye asaba abantu kutongera kumugereranya n'utunyamaswa duto. Kugereranya aba bahanzi ntabwo byarangiriye mu bafana, kuko na Bruce Melody na The Ben mu kiganiro baherutse gukorana n'abanyamakuru babanyujijemo, buri wese yivuga imyato agaragaza ko arenze kuri mugenzi we kabisa. Ngayo nguko mu mikino n'imyidagaduro, reka tube ducumikira turebe ariko mu mikino ho nanone tutahavuye gato kugira dukomeze n'ahandi. Nuko Vuvuzela zahagaritswe mu gikombe cya Afrika cya 2025. Gufana hakoreshejwe Vuvuzela byahagaritswe mu gikombe cya Afrika kizabera muri Maroc kuva tariki ya 21 kugeza ku 18 Mutarama 2026. Ni iminsi mike ibura abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose bakaryoherwa n'irushanwa rihuza ibihugu bya Afrika byahize ibindi bikabona itike yo gukina kandi 2025. Kimwe mu biryoshya iri rushanwa ni abafana bashyigikira amakipe yabo mu buryo budasanzwe, gusa benshi bakaba bari bahuriye ku kuvuza igikoresho cya Vuvuzela kirangurura ijwi rikagera kure. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yahagaritse iki gikoresho cyari kimaze imyaka 60 cyifashishwa n'amakipe yo muri Afurika mu gushyigikira amakipe yabo. Iki gikoresho cyahagaritswe kugira ngo hatazagira abaganzwa n'amarangamutima bakaba bagikoresha bakirwanisha ku kibuga, cyangwa se rimwe na rimwe bakaba bagitera abakinnyi bari gukina mu gihe batishimiye imyitwarire yabo. Nubwo bitazwi neza igihe iki gikoresho cyatangiye gukoreshwa, bivugwa ko umunyafurika y'Epfo Freddy Saddam Make wanafanaga Kaizer Chiefs ari we wagikoresheje bwa mbere mu 1934. Icyo gihe yakuye igitekerezo ku ikondera ryari risanzwe rikorwa mu mahembe y'inzovu, ariko we yifashisha iringi ry'igare akora Vuvuzela y'icyuma. Ariko mu 2001 uruganda rukora ibikoresho bya siporo rwa Masense Dane Sport rutangira gukora izi plastike. Izi nizo zaje gukwira muri Afurika. Noneho Afurika y'Epfo yakiriye igikombe cy'isi cya 2010 zimenyekana ku isi hose kurushaho kabisa. Ngayo nguko Vuvuzela ikaba yaciwe mu gikombe cya Afurika cya 2025 kizatangira kuri 21 z'uko kwezi kugera kuri 18 z'ukwa mbere 2026. Tunyarukire muri Uganda turebe ibyo Perezida Museveni yaba yatangaje.
Uganda Perezida Museveni yavuze igituma ahora yambaye ingofero cyangwa se yahishuye igituma ahora yambaye ingofero. Abantu benshi barabizi ko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ahora yiyambariye ingofero, ariko uyu musaza cyangwa se umukambwe witegura no kuba perezida cyangwa se kwiyamamariza umwanya wa perezida manda yindi ahora yiyambariye ingofero kabisa. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ari we wamugiriye inama yo kujya yambara ingofero ngo imirasire y'izuba itazamutera kanseri. Biragoye kubona Perezida Museveni atambaye ingofero haba ku manywa cyangwa nijoro, ndetse ananasakaye kenshi aba yambaye. Iyi nkuru dukesha ibitangazamakuru nka New Vision, The Monitor n'ibindi bitandukanye byo muri Uganda. Perezida Museveni yasobanuye ko yatangiye kwambara ingofero yirinda kuzarwara kanseri y'uruhu. Yagize ati, ni General Muhoozi wambwiye ngo nambare ingofero, ntabwo nari mbizi, niwe wambwiye ngo ubwo ufite uruhara ugomba kujya wambara ingofero, kuko siyansi ivuga ko ubwo udafite umusatsi imirasire y'izuba izagutera kanseri. Imirasire y'izuba ultraviolet itera kanseri z'uruhu zo mu bwoko butandukanye, cyane cyane ku bantu bahora ku zuba ryinshi kandi igihe kirekire kabisa. Komeze kuri izi nkuru bigaragara ko zidasanzwe, aho habonetse ibuye ridasanzwe muri Triangle de Bermuda. Ubushakashatsi bushya bwagaragaje ko hari ikibuye gifite uburemere bwa kilometero 20 kiri munsi y'ikirwa cya Bermuda. Ibishobora kuba bifite aho bihuriye n'imiterere idasanzwe y'iki kirwa. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko babonye icyo kibuye bifashishije ibikoresho bisanzwe bipima umutingito, cyane cyane mu gice cy'inyanja. Abashakashatsi bagaragaza ko iryo buye rishobora kuba ryaraturutse ku iruka ry'ibirunga biba munsi y'inyanja muri aka gace, byahuye n'ubukonje bw'amazi bigakora icyo kibuye. Bagaragaza kandi ko bifite aho bihuriye n'uburemere budasanzwe bw'iki kirwa cya Bermuda, gusa bitahita bihuzwa neza. Triangle de Bermuda ni kimwe mu duce ku isi tw'amayobera kubera ibintu bitangaje bikaberamo, birimo nk'imihengeri idasanzwe imeze nk'ifite ikirere cyayo cyihariye. Ni agace kakikijwe na Miami, Bermuda na Puerto Rico, kagiye kaburiramo amato n'indege zitandukanye, hakabura n'ikintu na kimwe cyerekana ko byahageze cyangwa se kubara inkuru. Ayo mato n'indege byagiye biburirwa irengero mu buryo budasanzwe, ndetse abari birimo nta n'umwe wagaragaje ikibazo cyangwa ngo yake ubutabazi ubwo bari mu rugendo, ndetse kugeza magingo aya nta makuru yabyo araboneka. Kuva ubwo hagiye havugwa ko bishoboka ko haba harimo izindi mbaraga nk'imyuka idasanzwe, imbaraga zo mu kuzimu n'ibindi bitandukanye, bitewe n'imyumvire y'abantu itandukanye. Ariko abashakashatsi bo nta bijyanye n'imbaraga zidasanzwe bajya bahabona kabisa. Perezida wa Burkina Faso arateganya gusaba ibisobanuro Ndayishimiye ategerejwe i Ouagadougou. Perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yatangaje ko ateganya gusobanuza Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi ku mpamvu umuryango wa Afurika yunze ubumwe wafashe icyemezo cyo guhagarika igihugu cye. Traoré yabigarutseho mu kiganiro aherutse kugirana na televiziyo y'igihugu cye RTB. Muri Mutarama 2022 nibwo Burkina Faso yahagaritswe mu muryango wa Afurika yunze ubumwe nyuma y'icyumweru kimwe muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika habaye coup d'etat yasize Roch Kabore wari perezida wacyo avanwe ku butegetsi n'abasirikare. Nyuma y'imyaka hafi 3, Perezida Traoré yavuze ko atazi niba Burkina Faso ikiri umunyamuryango wa AU cyangwa itakiriwe. Uyu muryango icyakora
biciye muri perezida Joao Lourenço wa Angola muri iki gihe uyoboye muri Nyakanga uyu mwaka washyizeho perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo abe intumwa yawo ishinzwe gukurikirana ibibazo biri mu karere ka Sahel Burkina Faso ihuriyemo n'ibihugu birimo Mali na Niger. Ndayishimiye mu minsi yashize yatangaje ko yaganiriye mu bihe bitandukanye n'abaperezida ba biriya bihugu akoresheje telefone. Perezida w'u Burundi kandi mu cyumweru gishize yagombaga kwerekeza i Ouagadougou aho yagombaga guhurira na Traoré, ariko ntibyakunda ku mpamvu perezida wa Burkina Faso yasobanuye ko zatewe n'izindi gahunda yagize. Yavuze ko icyo akora nibahura azamusobanuza impamvu Burkina Faso ikomeje guhezwa. Yagize ati perezida w'u Burundi yagombaga kuza mu cyumweru gishize, ariko ngira ngo twagize ikibazo cya gahunda nyinshi, turamutegereje, dushaka kumva impamvu bitwara kuriya. Ntitwafata icyemezo tutabanje kumenya impamvu yabo, kubera iki baduheje, kubera iki batwitwaraho kuriya. Traoré yavuze ko ibisobanuro Ndayishimiye anitegura gufata inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe azamuha ari byo bazaheraho banzura niba Burkina Faso ikwiye gukomeza kuba muri iriya muryango cyangwa kuwusohokamo, ariko bigakorwa abaturage bazi intandaro kabisa. Ngayo nguko uko bimeze. Hari indi nkuru ivuga ko umugabo yasenye inzu yubakiye inshoreke nyuma yo kumenya ko itwite. Kuwa mbere tariki ya 15 Ukuboza habaye inkuru yateje impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko umucuruzi umwe asenye inzu yari yubakiye umugore bakundanaga mu ibanga nyuma yo kumenya ko atwite inda y'undi mugabo. Amakuru aturuka hafi yaho byabereye avuga ko uwo mucuruzi yumvise ahemukiwe bikomeye maze agafatwa n'umujinya ukabije. Nyuma yo kumenya inda uwo mugore atwite atariye, yahise afata icyemezo gikakaye cyo gusenya iyo nzu akoresheje imodoka isenya kabisa. Abaturanyi n'abantu bari hafi aho batangajwe cyane n'ibyabaye. Bamwe bavuga ko batari biteze kubona inzu isenywa ku mugaragaro mu masaha y'amanywa. Amafoto y'iyo nzu yasenywe yahise akwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga atuma iyi nkuru iba imwe mu zivugwa cyane muri iyi minsi. Iyi nkuru yakomeje guteza impaka zikomeye mu baturage no ku mbuga nkoranyambaga za interinete, aho hari abanenga igikorwa cy'uwo mucuruzi bavuga ko cyatewe n'umujinya, mu gihe abandi bagaragaza ko cyerekana ingaruka mbi zo guhemukirana mu mubano wubakiye ku ibanga kabisa. Ngayo nguko uko byari bimeze, nk'uko aya mafoto muri kuyabona kuri screen zanyu. Ngayo nguko uko amafoto muri kuyabona kuri screen zanyu, nuko iyo nzu yanganaga. Umugabo afata icyemezo cyo kuyisenya kubera ko yari amaze kumenya ko iyo nshoreke yiwe itwite inda yatewe n'undi mugabo kabisa. Ngayo nguko rero bakunze Bazamuka TV, ni nkuru twagiraga ngo tubagezeho, kuko nizo nkuru twagira ngo tubagezeho nk'uko twabasezeranije ko tuzajya tubahereza inkuru z'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no mu bitangazamakuru. Twabasabaga n'ubundi ni ya gahunda yanyu gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ibintu bigakomeza bikamera barabara kabisa. Ciao muhahe muronke.